Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya sumdon tlai wanga dampata ga reserve thoktu ten harsat na anto me ka malak dan tur chungchang minister puti jelon tlonga New Delhi thune tu te soipui Sir Chief Excise and Narcotics Department Officer Erung na thuboya ahun lai Excise Superintendent ne Sir Chief Treasury Officer Assistant Account Officer te thiam no chantir ani Parliament Rural Income tan len in nuwa chokar masaber chu Rahul Gandhi in India ram mi puiro ran chungchang social na le Adani Group chungchanga epto member thil phuta wangin rural thailova siam ani Prime Minister Narendra Modi le Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina den win hian India Bangladesh Friendship Pipeline chu video conference call thangin an hongdon Dampataga Reserve sumdon tlai wanga thoktu ten har satna anto me ka malak dan tur chungchang Environment Forest and Climate Change Minister Puti Jelon Tlonga Nimin Khan, Director General of Forest and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change CP Goyal, New Delhi Office Asoi Pui, Director General of Forest CP Goyal Chuan Sum Khoidan Thar Chungchanga Boina Anto Thule, Mizo le Maharashtra State Bika Mutan Alane Thulo Shila, Hemi Boy Pui Turin Forest Officer Ten National Tiger Conservation Authority Kaltanga Mano Lak Pui Tur Thule, Sarkar Kum Kalai Top Mangain Sum Tangte, Pek su ani nge thena turin ma ano lak pui tur thola ushilani Nimin ve khan Minister Puti Jelon Tlonga hian Union Minister of Road Transport and Highway Nitin Gadkari chu Chennai na komin in kalpo na kong pui chungchanga Champha district ma mote thena Myanmar ne na insum no ton atana poimo tak zokho thar leido thar angai thule do thatnan hian donor le Ministry of External Affairs te ador to thoshila Union Minister chu National Highway ani lo wanga malak mai the ani lo thu sein National Highway pon ani chuan malak saktur thuna lo changa National Highway pon ani Thainan State Sarkar nen Changhova malak angai thu po sein ama point the to malo chu pui tur thulo shilani Hengba kain Puti Jelon Tlonga chuan Champhai khopui chung luna khan kona tanga kanan vengin kar kong chu ate thule siam thata Aizawl angai thu te khen boka Union Minister Nitin Gadkari hian athe nga ma lo lak pui tur thulo shil bok ani Puti Jelon Tlonga hian ngani khan Union Minister of State for Minority Affairs Pujon Barla chu Delhi apisa mu in koma Champhai ta na ministry ka tlanga malak thei tu sang te shilin Union Minister chun athu thlan te chu angai poimo thule atulanga ma lo lak tur thu lo shil ani Tlabung korpui chua Bangladesh nen sumdon ton atan cheng vaibel changa somnga panhile no somni pangaru manani thu Union Minister in soi Parliament session America Union Minister of Commerce and Industry Anupriya Patelin Mizoram MP Puke Vanal Venezuela changin hethui soya Mizoram le Bangladesh dozom tu tur korpui lui chunga leido na tur DPR siam na chu Bangladesh sarkar ko ta ani thule Bangladesh in DPR na zalo thu soiboka long tlale paleto in kar kong pui lai mek MMTT PM Mizoram le Myanmar in rina mun zorin puya border trade center din tumna OMT Puke Vanal Venezuela ero chu kong pui lai na hi thomek alani chaw wangin border trade din tumna omrilo thuin Indian Minister hina sangani Bangladesh ne ramrin sumdon ton na bultan thuai ani theinan hian Commerce and Industry Minister Dr. Alathang ne chu Bangladesh azukal to a Bangladesh Commerce Minister nen po Delhi hemi chungchang hi ano saidun to bok ani Zo Reunification Organization Zoro chuan Bangladesh le Myanmar atanga Mizoram ral tante hum konga le atun apeng sarkar pian tum thuan soi nimina Aizawl Press Club chanchimu mit and komna Zoro President Par Sangkoen hethui soin Mizoram Rural Sangver Legislative Assembly at Chanamram, Myanmar le Bangladesh rang sahimna zonga Mizo una ronral tante, Mizoram Sarkar le Mizoram mipuiten chataka ano dong song chu lo momanti thule atu lang zela tom hlom chunjom anni anom na turle anma mote ngai to zel ni se tiat huan pom tang te chu lo momanti thu soi ani Zoro noi hian ral tante tan Zoro Subcommittee on Refugee din ani thule he committee hian ral tante tan the top chua anma mote ngai to saka Tuam hlom tumin malak antumti Zoro Subcommittee on Refugee Chairman Chon Soya Mizoram puite chura tan tan cho mai nilo a me lamte po ngai to tan sak thin turin angena damlo anam palpoa andam doi tu te po dealer te hena a thlen to thule andon thoi be se tho soibok Zoro na sin sia dan chuan tu na hen Myanmar ral tan te Mizoram chunga mi sanga za som ko pakhat anom meka Aizawl district mi zaruk som omin Champhai district sangthum zani som ko pakhat Nathil district sangkhazani som pakwala lungle district sangthum somruk anom mek ani Sir Chief Excise and Narcotics Department erung na thuboya ahun laya Excise Superintendent le Sir Chief Treasury Officer Assistant Account Officer te chu Special Judge
Prevention of Corruption Dr. ST Salin Chanan thiamlo chantir Sir Chief Excise Officer hian kumsani som pakata ranga sani som pasari thleng khan salary bill za paruka staff te hlo ngai renga siam tho sing grant total ano zebel ti thina diklo taka bill an siam zongjong hi cheng noi za somre pakhat singa sangre le zare somsari pakhatani office poi panga cheng noi re sing kha zanga paruk manani adong zong chu erung vek ni ngai ani evidence alan dan chuan excise superintendent puro ngura hian cheng noi za somsari pathum singli sangre le zathum song panga ei ruwa heng salary bill zongjong hi assistant account officer pusuang ngura hian olsam takin alo pom saka record atangalan dan chuan pusuang ngura account hian cheng singni sangkha transfer sakani bill siam tu cashier pisa nguri chen kol chuan puro ngura ti tin in soya account hian poisa lut ve thoma se puro ngura hian office mamua mantur pe ain soi sia wangin evidence omlawanga in sarkar witness tantirin chu zalen ani he sumching pen chungchang CAG audit atanga mu chu ani excise department lampoin inquiry hi la in anofin fi to bok ani themlo chantir te shamdan turi thotani khian puan ani ang kumin january ni khatatanga nimin thleng khalung le district ka dan bo chena thu boy somli pasri zelu ani to heng zenga thu boy somni pakhat chu police ten chui fel to in kota until mu dan an thelu to lungle district ka poi khona thlan dan hi nimin khan SP conference hall lungle SP rahul alwal hoven clear hawani lungle district SP rahul alwal chuan kumlem ta khan lungle district ka poi khoi tu the thema chantin na chu thu boy zelu za ne na te in atha khat le hei lungle police tele ko da thokte ba ka lungle district chung NGO sang le mi puite troi omna la inpek na ra ani ati mi puite troi omna lom thu sen ruk case the Indian PS case ahluar zelo nan athe anga tam CCTV mangtang kaya inan kalsanin anin le lote thataka akalna siama ruk la dam doi ka noya zel tang thinte zel tang alo chole longa evena lo thli thlai thin turin mi puya cha lungle municipal council in thanlo om tur chu borong mon om tak noya zo felani theinan police te chu thei top chu tur cha in lungle mi puite thohu puya som bokani kumkalta san somni pani sung khan lungle district a thu buai chi sang zani panga je luni heng zinga thu boi za songa te chu kota charsi thelu to ni thu boi chin fel to za chu za som ni ani heta hen case za som bakhat zinga za som kwa panga dan bo chia pu te thiamlo an chantir to kumina thu boi somri pasri zelu ani to heng zinga hen case somni pakhat chu kota charsi thelu to ni thi dan panga lowathi case li zelu ani to bok heroin ka inoi case ni zelu to in mi pasri manan ni to heroin hi case thumle gram zerok somni international market reda cheng noi sangkhat za somseri pathum sing kha sangkhat manvel man ani to ani Chanchinthar hi all India radio Aizawl tanga puan ani parliament rural in khom tran ni le nuwa chorkar masaber chu Rahul Gandhi and India ram mi puiro ren chungchang association le Adani group chungchang ep member te thil photo wangin rural thelova siam ani rural in patni Lok Sabha le Rajya Sabha te hikale thotran ne chunjom turin nimin khan ti to pani nimin Lok Sabha in khoma chon rural member 10 Rahul Gandhi chunga idam deal tura Putin and Aubeng chenga heti lai hian ep member 10 joint parliamentary committee in Adani group an chhuingi tin and Aubeng cheng ve boka rural then ni lo wangin speaker om birla chon nimin tan rural in khoma ti top zui ta ani Rajya Sabha rural le thelovin member 10 house and siama hi wangin chairman Jagdeep Dhankar chuan nimin tan rural in khom ati top zui ta ani Prime Minister Narendra Modi le Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina te chuan voin hian India Bangladesh friendship pipeline chu video conference kaltangin an hongdon sarkar chu taran danin tuna pipeline hontur hi Bangladesh le India inkar ramripal tlang energy pipeline hasa berani dona cheng viable che zathum samsari pasiri senga siam ani Chanchinthar cherti tomnan atlang pui sumdon tai wanga dampata ga reserve thoktu ten harsanan to meka malak dan tur chungchang minister puti jelon tlonga New Delhi athunei tu te soipui Sir Chief Excise and Actives Department Officer Erugna thu boya ahun laya Excise Superintendent le Sir Chief Treasury Officer Assistant Account Officer te thiamlo chantiran ni Parliament rural in khom tan ani no chorkar ma saber chu Rahul Gandhi in India ram mi pui rural na chungchang soisena le Adani group chungchang ep member te thil phuta wangin rural thailova siam ani Prime Minister Narendra Modi le Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina ten voin hian India Bangladesh friendship pipeline chu video conference kaltangin an hongdon chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani